Tatou Tapua'i I le tua. E te le matau I le mea matau tia I le pō. Ma le u whanawhana I lele I le au. Tatou te talo. Le atua mamanae lo mātou tamapa ia. Le nganga pa ia lo mātou fisoasoani silie. A whio mai e Lenei tu la wha wina whapa ia ina I mātou. Wao Lenei Sauniga tonu I la wo whio. Ia e tai o mātou loto. Nganga mawhau. Ina ia taunu I manu I la wo whio o Lenei Tapua'i. Manuia mai ate I mātou umalava mai o le awha tasi mai. I le suafa o Yesu Keriso. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Fatua tuanga fa apostolo, ngangana fa Samoa, ngangana fa Peritania. Ua o fatua tua I le tua le tama, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lano langi. O fatua fo I a Yesu Keriso o lo na alo e to tasi o lo tatou walii.
o le na whanau e le anganga Paia, na whanau mai ia Maria le Taupou, o le na puapua ngā tia i le pule a Pontio Pilato, sa Faasifo Reina, sa Maliu, sa Tanumia, no o ifo i seoli, o le asitolu na toi tu mai ai na ye woti, na fioa e le langi, o lo nofo o ia i le tu tamatau o le atua le tamā, o le eona le malosi umalava, o le atoe fio mai o ia e whamsino i e ola atoa mai woti. Ua o whatuatua i le anganga Paia, ua o whatuatua i le e kālesia Paia e a whiaido uma, i le mare mafutanga le au Paia, ma le wha mangaloina o angsala, ma le toi o le mai o le tino o le tangata, i le mare ola e wha mavau. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a taxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo, le tuai, e te whaia mea sili mo I mātou, amu ia I mātou I lo wanga Lenei fōa I fuaina, I le aso ma le aso, le mata ngō fie o oe le li, I lo walofa tu noa, e fusi ai I mātou, a mātou wola ai Lenei lalo langi. Wa whao ngā ina I mātou e tusa lea malo whingalo. Le Gaoioiga o lau ngā ruenga lo mātou tamā o le tala Lenei. Le tala Lenei o le ola lea I a Yesu Keriso. Wa e tā pena loto mā nganga o tangata. Na ia mamoli lau upu. Ma le mana, mai I la wa fio le li ie. E so o se tū lava o le lalolangi nei. Whawhitai fua o whamanuianga. Ua le ngata I le vau. O le samima o na whingota. Whawhitai I le ola. Ma le whawina mai I a te oe. Le ola fau I a Yesu Keriso. Na tongi ola mo I mātou. Ina ia mauai e mātou le ola fia ma le ola e whāwawau. Ina ia awane I whano se tasi. A ia ola tangata uma I le whātua tua I a te oe.
Whawhitai I Autu whinga tā ua o le malo Lenei. Mo le mamalu, ai le ngata I lea, o lo mātou wola fia I au ngā ruenga whaia. Whawhitai wa e whaia o mea tā ua. Yo mātou ne yola, wa e la vea I mai le oti, ma le whanonga o lo mātou wali ie. Whawhitai I lo wanganga pa ia le wha whananga. Mo I mātou I aso umalava o le ne yola. Whauru whale ina o I mātou I le file mu. E ala I lau taita inga. Lenei wa mātou sava vali I le malama. Ma le manatu tale tonu ya Yesu. Le ala I le langi. Le ali ie. Whawhitai mo si o mātou atunu o Samoa. I lau tau singa. Wawa e fawai o mea lelei umalava I le lau le ele. A ai mafeo lai o Tagata. Whawhitai I lau tau singa. Le ai se tasi na te iloa lo mana lilo le li ie. Ai whai umalava ono o lo walofa ma lo wanga lelei. Ai a fua mai ni fua lelei le lau le ele o lo watinu. Ina ia awa ne ionge ai o I lato. Ai a whata mao ai ngai o lo lato wola sui fua. Whawhitai I le vai la au ma le tongwhitiina o fua mai. O lo I ate I lato le ava ma le ata mai. O whaonga I ai o lo lato poto kong whiti le li ie. E pui ai I mātou mai ma wha mai. Le li ie lo mātou ta mapa ia. Mua pea I ate I lato. Ore au whaola o lawa fio. Au whawhia ngai I lato ma ngā ruenga whita. I lea mai ma lea mai lo mātou ta mai tupu pe lava. E pipisi ma pisi ai o I mātou le li ie. Ai mātou te whatua tua I lawa fio. Wai au Maia o vai la au ma fuala au. Le tasi leo vaenga o lo mana iau ngā yo mātou tino. Ina ia fo I ai o Faitau li mai mangase ngase. Le atua lo mātou ta mapa ia. Whawhitai lo walofa tele na wā. Whawhitai mo lo loa tā ua o lo e fuai. O le na o le nei e ka le sia o le sifufonga o le tai au fau. A o le lalo langi a toa lo mātou ta mā. Au mai e lawa fio ia te I mātou le lofa ma le manatu whamatua. E nei a mātou na tau sia lau o loa tā ua. Wha pele pe o nei alofa ia te I lato. Au mai a te I mātou o upu e ao ma o ai o mātou whanau. Au iai o I lato I ngā ruenga. Le tau sa I linga o le poto sala lau lo mātou ta mā. E vai lava na ia mātou whanau. Ai mātou te wha moe I a te oile nganga pa ia. E te wha matala loto. Ma teu a onga mo I lātou. Au wāo lo lātou lo manai. Nisi o alo ma whanau o Samoa. Wa iai o lātou te tonu a onga whaleanganga. Ia iai la wa fia soani I te I lātou. O le ngā ruenga I whaing tā. Ai iai la wa fia savalia whatasi mai I lātou. Mātou te whawhitai le ngā ruenga. Au wa o tō fia wala wina lo mātou ta mapa I le au Atua Mareko. Le whautua ina o I mātou. Ina ia mātou o na sava vale I le loto te tele I la wa fio. Mau mātou wha longo iawa onga mai a te I lātou. A wāre wha tonu whala wina lo mātou ta mapa ia. Wa le na o lo finangalo. A o Tagata lo mātou ta mā. Dele ie lo mātou ta mapa ia. Fua ia te I lātou le ola mare malosi wha Manuia o lātou ainga. Ia te I lātou pe lava la mo fio I le aso me le aso. I le suafo Yesu Kiriso. E vai o mātou Tagata. Ai pepesi mai wha o songa pe o se wha mai I taimi uma. Ma pesi ai I mātou. Ua mātou whatala le ai ma ua sasi ai le ngangana o le whatu o le Tagata. Le ali ie. Na maliu mai Yesu Kiriso. Ina ia maua e mātou o le ola. Ma sa o loto mai ai I mātou mai I le angsala.
Maola fia o I mātou. Ai pangā le lo mātou tamā. E pā o vale lava o le Tatou alo tagata. Whamangalo mai ia te I mātou. Ua le iloa le vāma mātua. Le vāma la ua fio. Whamole mole ia māngalo I mātou le anga le lei le toto Yesu Keriso. Whamangalo mai I mātou le whamaoni. Whaavai vai. Manatu Paia. Ma le tali tuali maina. Ma le whatali ngā tuli I lau upu lo mātou tamā. O se ia lo mātou tamā Paia. Wa whaina ai o lo mātou nei o la Tapua'i. Whamangalo I mātou umalava leli ie. O lo esi la fia I mātou taito tasi se mawha ne tonu. Alo whangia I mātou Lenei aso. Ofi ia te I mātou le toto mamana o la fio. Ina ia ola ai o I mātou. Le tuai. Ia e anga le lei. O nesi o le aiso la tau wha moi moi. O nesi foi wa le iloa la o fio. Ia e alofa mai la o fio ma foa ia te I la tau. Se va venga masani la o fio. Fa manuia la o fio. Tu uava noa la o fio ia I la tau. Ina ia iloa ai o oe o le tua e wha wawalava. Fa matala loto la o fio I la tau. Loto mafo fau manganga. Ina ia la tau iloa o Yesu Keriso na malio fo I mo I la tau. Ave ese mai a te I la tau le manatu manelangona Faasifo. Ai e te tala o la tau te linga. Whaalongo o mai I le upu a vatu e la o fio I a te I la tau. E teu wai o la tau wola. Manuia le ao le malo Samoa mare masiofo. Le suyao mare masiofo. Le tamai tai pale mia lo mātou tamā Paia. Ofi ia te ia pui marutia I o awalofa. Mare sui pale mia mare masiofo. Le Paia mare mamaru le kapeneta mare pale mene. Ia iai la ua fio ia te I la tau I taimi umalava. Au iai o I la tau le malo longa mai le nei taimi. Ia iai la ua fio ni mafau faunga le lei. Mafau funga fau. Au wasa moa mo le rumanai. Feso soani la ua fio. Tutuila ma manua ma le la whainga malo. Ia iai lo walofa ma lo wanga le lei. Fua ia la ua fio le manuia ia te I la tau pei o lau masani. Fa manuia lo mātou tamā. Tula epa ma le tu ngai o le malo. Ia maua o le whamaoni ia tasi le loto. Tasi le tino. Tasi le anganga. Tasi le matau ia te oe le li ie. Ina ia ato atua ma mao popo ai Samoa. E pei o lo finangalo. Le atua lo mātou tamā Paia. Si ti atu pe lava I la ua fio. Si amato nei e ka le sia si wafonga o le tai au fau. Ta ape masala lau solo I mātou e tu e fio le nei lalolangi. Ai mai se foi le nei atunu pe no mātou au mawai. Alo whangia I la tau ma la tau whanau. Whanau o le nei e ka le sia lo mātou tamā Paia. Whamanuia la ua fio. Pui ia te I la tau. Le aso mua ta pena lau whanau mo wa onga. O mātua fo I ngā ruenga. Ia tai la ua fio pe o lau masani. Whamanuia mai le presidente o le nei ala whaasala lau. Le ngata fo I lea o le whaatonu. Ma ofisa matiu te tau ave umalava o le nei vai aso. I le suafo o Yesu Keriso. O leo la mātou nei te talo le li ie. Atua e fo I ma te talo wha le o alo mātou tamā. Olo e si la fia. A walatu ia Yesu Keriso lo mātou ali I ma le whaola. O le nā fio mai le langi e whaapavau lava. Amene.
Tatou vivi atu i le atua i le pese ua Sauniga. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version. From the New Testament, the Gospel according to Mark, chapter 9, verses 1 to 13. The Gospel according to Mark, chapter 9, verses 1 to 13. We will read in responsive scripture reading. And he said to them, "Truly I tell you, there are some standing here who will not taste death until they see that the kingdom of God has come with power." 6 days later, Jesus took with him Peter and James and John, and led them up a high mountain apart by themselves, and he was transfigured before them. And his clothes became dazzling white, such as no one on earth could bleach them. And then appeared to them Elijah with Moses, who were talking with Jesus. Then Peter said to Jesus, "Rabbi, it is good for us to be here. Let us make 3 dwellings, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He did not know what to say, for they were terrified. Then a cloud overshadowed them, and from the cloud there came a voice, "This is my son, the beloved. Listen to him." Suddenly, when they looked around, they saw no one with them anymore, but only Jesus. As they were coming down the mountain, he ordered them to tell no one about what they had seen, until after the Son of Man has risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what the rising from the dead could mean.
Then they asked him, "Why do the scribes say that Elijah must come first?" He said to them, Elijah is indeed coming first to restore all things. How then is it written about the Son of Man, that he is to go through many sufferings and treated with contempt? And verse 13. But I tell you that Elijah has come, and they did to him whatever they pleased, as it is written about him. Faitau wina o rea whionga Paia le Atua. Mai le evenga lia Mareko no Matafeo iwa. O le whai upu mua mua. Whangata mai le sifuru maritolu. Mareko no Matafeo iwa. Whai upu mua mua e whangata mai le sifuru maritolu. O le Tatou Faitau whelafo ai ai. Ua whetala i ane fōi o ia te i lātou. E moni o te whai atu ia te outou. O lo tutu mai nisi nei. E le o ia te i lātou le oti. Se ia lātou wa aia le malo o le tua. O na o mai mana. Ua mawaya so e ono. O na oa i leo Yesu me Peteru, Maia Alopopo, Maia Amene. Ua ia avae ia te i lātou i le maunga ma walunga. Ua na o i lātou lava. O na li ua le o ia i o lātou luma. Ua pupula o na ofu. Ua matua pae lava pei o le kiona. E le ai foi se tangata tā ofu i le lalolangi. Na te mawhaia o na whasina wha pena. Ua whaari mai fo ia te i lātou o e lia ma Mose. Ua whetau tartala i lātou ma Yesu. O na whai maile o Peteru ia Yesu. Ua wha pia mai. Rapie. E le lei na tātou na nofo i nei. Se mātou whaia fo i ne whale apitanga se tolu. O le tasi mo oe. O le tasi mo Mose. O le tasi mo Elia. Ua le loa se upu e whai atu. Ina ua matatia i lātou. Ua o mai fo i le au ua ufiti ai i lātou. Ua tulei mai lea o le si fafonga mai le au ua whaapea mai. O lo ua tali i pele le nā. Ia whaalongo ia o tau ia te ia. O na whaafua se i lea o na wawa ai solo i lātou. Ua le toi loa se tasi. Ua na o Yesu lava mai lātou. Ua o ifo i lātou i le maunga. O na wawau atu le o ia ia te i lātou. Ne i lātou tau atu i se tasi o mea sa lātou vaaia. Se tu mai le atali i o le tangata na ie uoti. O na lātou tā ofia i lea upu ma fesu e ai. Pe se a le toi tu mai na ie uoti. O na lātou fesili le ia te ia. Mo whapea mai. Se ale mea whai mai ai le autu si upu. E ao o na mua i sawo Elia. O na tali atu le o ia i ate i lātou. E lua i sau lava Elia. Ma toe fuatai mai e uma. Pei o na tusia fo i le atali i o le tangata. E ti ngā o ia i mea tele. E ina sia fo i o ia. Mare whai upu e sifui mare tolu. A o te whai atu i ate o tau. Ua mawai o na sau Elia. Ua lātou whaia fo i ate ia mea uma na lātou loto i ai. Pei o na tusia i ate ia. Manuia mai o le tua i le Faitau wina o ana whionga Paia. Mai atu mau pe lava o lona vi inga e whaavavau. Whaavavau lava. Amene. O le launga i le suafa o le tua le tama. Le alo ma le angang Paia. I le vai aso a tualo iai le fesili e whapea. O ai le tangata. Ai o le so, o lo iai o le upu whapea. Ngā Gaoioiga, o le upu le nā o le a whai lea mata i ala mo i tātou. Au wā le upu wholawholaina le tua. Le Tusi sa o tātou Faitauina ma whalangolongo iai. O na whiriwhilia mai ai lea ia Mataio, ia Mareko, o le whai upu e iwa. E whai lea ma whātonu wholau.
o Lenei vai aso mo I tātou. Ua ifo I lātou I le maunga. O na vavao atu le o ia I a te I lātou. Nei lātou tau atu I se tasi o mea sa lātou vaia. Se tu mai le atali o le tangata na ye woti. O le ane wha moe moenga o Mareko I Lenei Tusi. Ina ia tu ina atu le tangata I le ola ngalue, I le ola taritonu, le ola aoa oina Yesu Keriso. O Ioane Mareko, ele o io o se tasi o so o Yesu le se furu malilua. Aina malanga wha tasi o ia ma Paulo, ila nauru malanga wha missionary, pei o na tāu o le tusi o ngā ruenga se furu maritolu, wha iupu se furu maritolu. I te tonu lava o Roma le aio kerusiano, I le tausanga I 5 I le 6 na Tusi ai o Lenei Tusi, e Mareko le tāpenaina o lo tātou wola Tapua'i I le tua. O le me masani lava pe a tātou vava ai I le awhionga Paia le tua. Ina ia manino ai I tātou. O Yesu Keriso o le alo o le tua soifua. O le awhionga le li I le upu. Na avea ma Gaoioiga o le tupu ma le upu salalau I le ola o le kerisiano I le lalo langi nei. Ai atu o le whamatala lo loto e whapea. O le au moni nawa le nā o le angang Paia. O le ala le la o le tusi Paia. O le upu o Gaoioiga le mo I tātou. O le whaasino manga o le tangata ola I le alo o le atua soifua. O ia o le Mesia. O le tasi le nei o le wha moe moenga seli I lo tātou wola Tapua'i. Ina I o tātou nofa ma le Manatu le lei ma le mautinoa. O lo tāpena le atua. O ia a wālo wola wha le nganga. Na mata lava I le li o na whape mai. E iei nisi o le au so o lātou te leo o atu I le oti. Sa iei le Manatu Autu o le to tele po uai o I lātou le nei. Ai ono o le atua malana ngā luenga o le misteri o tātou te leo I loa. Fili ai loa e Yesu. Na o Peteru, Iakopo, ma Ioane. Wa lātou o atu lunga o le maunga o le iwa. Na lātou wa ai le mālo o le atua I le mana. Se vainga matautia ma le o fofongia. O le atoanga o Yesu I le ngā luenga wha perfitanga na valo ia. Le Faitau nu unga o le tulafono, ma le taitaina ma le talaina o le mālo o le tua. O le Gaoioiga. O le tāpenanga lea I le whaasara lauina o le upu. O le ola o le tangata soifua. E afua mai I le mori mau o le Gaoioiga I le mana o le tua I a Peteru, Iakopo ma Ioane. O le ngā ruenga e whetai ia I puapua ngā mawhainta. Pia e fōi o le soifua maloloina o Keriso. Ai o le ngā ruenga tā pena mai o le vaai mai a le atua I le langi. I le lalo langi nei, e whaonga I ai o rona atari. E o mai lava I le so. O lo ngā lua e pe lava le tua I lo tā awane yola. O ngā luenga mai I le langi, e moni tātou te le o vaaya. A lo iai le nganga Paia na te sila fia, o le itu la o le lii mo e. E ui lava I nei me uma. Ai tasi moe pe lava, o Yesu o le lii faola. Na te lawe ai mai I tātou I whawhitauli. O anga sala mapua po ngā. Manatu mai e le tusi o ngā ruenga re mata upu e wha. Whai upu se fulu ma le lua ia te I tātou e whapea. E le ai lava fo I se tasi ua iai le ola. E le ai lava se isi ngoa I lalo o le langi. Ua whaonga ina mai e te ngata e mawhaia o na whaola ina ai o I tātou. Ua nā o le suafa lava o Yesu Keriso.
Na liua Yesu o le popola na susulu mai iona tangata. Ea o lava iona ofu na susulu atu ai le mamalu. E sili atu le pae malona winga ese. O le mamalu le nā o le atua. I le taimi o lona olua i a fio mai. Na poponi le popola o Keriso i le lalo langi nei. Na fio mai Yesu e whaeaina o le ola to i lalo. Na foa i mai e le atua o ia ia te i tātou. Ina ia whapa ia ina i tātou. Ma li ua i tātou pei o Yesu. I le langi e whapapa. Ai o le atoe a fio mai Yesu i lona mamalu. E le eise isi na toi whase ina i a te ia. O le awa aia o ia o le tupu a tupu. Alii o alii. Sa iei ina e lia ma mose. Lea ua whai ei mose masui o le tulafono. O Elia sui o lau perfetta. Yesu Keriso o le alo o le tua. O le au, o le mana o le tua. O le sifufonga o le atua lea. Ioane, atoa e foi Peteru. Iakopo, o i la tou lea. O le ngai o inga lea o le tala lelei. O la avea i la tou masui o i tātou. Tātou te whala le tāpena mai o le tua. I ona tangata i le nei tu asu. Ioe sa iai Peteru, Iakopo ma Ioane. Lātou te one o vea leo sui pa ia o le tala lelei. Le tala lelei le nei wa tā sapi ai i le so. Ai fesili pe lava le mafofau. Wai le nei tangata. O Yesu o le tatonunga le mua le tangata soifua lea. O le fautuanga Peteru ni le whaio o le whare ie. Na o ma o i le mamalu o le atua. Nara o inga. E lea o ngā o nā whale whai lima. Ai wa filifilia e le atua Yesu Keriso e avea ma whale o le atua le lalolangi nei. E whai ngoina e Manuelu. Lenei wa whātasi mai le atua mai tātou. O lona winga wa avea oe ma whale wa whaafio i ai o le atua. A wā o oe o le whale le I whaia ini lima. Sa whaia I le whalafolanga o le upo le atua ni ngā ruenga. Fua foina le atua. O le sifo fonga o le atua wa whailoa mai ai o Keriso lo nā Alopele. Wa whetalai mai ai I o tau whaalongo I a te ia. Muri atu I a te ia. E I taimi e le tala no Yesu pe a o te tonu. O le misterio o le nganga Tapua'i. Ina ua si tia I leo. Le au so'o o la tova aia na o Yesu o lo tu mai. O se ata winga ese ma le mata ngofie, le mamalu ma le sili o na mawalunga, ua la tova aia o le malo le tua ma le mana. Ai ta tau fo'i o na iai o lo tatou loto I te tonu. Tātou te ngalulu e ai I le tua. E moni le I o mai I a te I tātou, a ua fio mai o le nganga paia, ua whaatasi mai tātou. O le malo le nao le tua. Au tātou sa vali pere nei sa valinga. Lea lava se fautuanga re li whaola I a te oe. Aua te tau watu I tangata o le miti satu ina atu I a te oe. Tā ofi be te tonu I a te oe. E iai le winga. Ai o te le loa po a whea whai loa tua I le tua I a te oe. Le ala fore na wa le mawhai ai I la tau na tala noa I le nei. La tau te leo malama lama I le winga. Mai Yesu, fotau tau malama lama lava. Pe autu e tu mai na I e oti. O le vaainga le nā I tātou le nei o langa. Wha manatu mai lava I malaki I matau pe wharwha I pui lima I whapea. Wha autau te au inatu I a te o tovo e lia le perfeta. Au le I o mai le aso le li I e sili ma le matau tia.
lea ua iai le so. Le aso le ua fio mai ai Elia. Faafisiri ngia la ua apostolo. Ai tali Yesu o Ioane le Baptista. O le maliu o Ioane le Baptista sa o tia e fo i le li faola. Ai sa whailoa mai lava Yesu ia te i tatou. Le ti ngā ma le whainga tā tatou te whitai ai pe lava. Ai o loo iai le atua, o loo whaali mai ia te i tatou, o lona whinangalo. Just and in great sympathy, there are different moments that makes up entire masterpiece of the Bible. Sometimes we don't understand, but creation falls across a new creation. Put those two together, it becomes the story of your life. Today I want to talk to you about who is this man. Is referred to who Christ is in your life. And the title of our message says, Moments. From the Gospel of Mark, the verse 9 says, as they were coming down the mountain, he ordered them to tell no one about what they had seen, until after the Son of Man had risen from the dead. But according to 2 Peter chapter 1 verses 16 says, for we did not follow clearly or smartly, because of the way that we saw on that day, keeps us in distance away from Christ. In other words, he says, when we talk about the coming of our Lord Jesus Christ, but we were still lost when he came back to life. In other words, he says, but we were witnesses of his majesty. And then he advised to say, Peter is referring to the transfiguration where Jesus, divine power, showed to them. Jesus' statement was remarkable. He said some of the disciples are standing here would not taste death at all, but they will have to see the kingdom of God. They'll be a bear witness of his glory. Peter, James, and John stood by Jesus as they were witness the power and the glory of God shown. Jesus could have been foretelling his transfiguration, resurrection, and ascension, the coming of the Holy Spirit, and the Pentecost, or his second coming. But he decided to take his disciples with him on a top mountain, just to see the glory of God, so they can be witness of what God is all about, and who God is, and himself to them. Mark, who wrote the gospel according to Mark, he says, Peter and James saw the glorified and the whole Son of God. Jesus singled out Peter, John, and James for this very special revelation of his glory. Perhaps they were once most ready to understand and accept this great truth, and ready to pronounce to the whole world, Jesus risen from the dead. The transformation of our lives is found on Jesus Christ. The Holy Spirit himself will transform us from the old life to a new life. But Jesus reminds us as we go along this life, remember what he has done for you and for me. Moses represented the law. Elijah represented the prophets. Jesus represented the Son of God. The voice of God represented God. The clouds represented the glory of God. Then James, Peter, and John represented me and you. We are the mouthpiece, are the movement of the word of God in this life. We bear witness of who he is in our life. Jesus was not pointing out you because you deserve it. No, he loves you. He says that I died for you so you may have life together with me. So what is the moment? The common factor in each passage that is which moment of the Word of God. Moment we can see what God is doing in our lives and move us to the new sect of life.
and lead us to where God wants us to be. But sometimes we keep silence. When God speaks, we don't speak. The conclusions for us is this. Jesus told Peter, James, and John not to speak about what they have seen because they would not understand the mysteries. But they realized Jesus was right at all. With their own confusion, they didn't understand. They decided not to talk among themselves or anyone else. It was natural for the disciples to be confused. They didn't know a lot. But Jesus himself stood among them. But I would like to invite you in this way. Do you want to know who Jesus is? Or you might be asking this question to yourself, who is this man? I invite you to come to know him. He is Jesus, the Christ, the anointing of God. He loves you. He died for you. He came back to life so you may too have life with him. And he promised to forgive all of your sins. See, for Fongo the Tapua'i and Christians around the world, you have a huge part of this moment, sharing and tell the people about who Christ is, was, and is to come. The moment of how Jesus saves us, his miracle, his generosity, his purity, his grace, and also his love for you and for me. So who is this man? He is the Son of God. May God bless you. May God's face shine upon you. In Jesus' mighty name. Amen. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. In Jesus' mighty name, amen. Tatou vivi atu ile Atua ile pese wa Sauniga.
Ia, Manatu o lea ua le atua lona lava vi inga. O le atura ngang whaftai le sa Tatou, ie sa Tatou Tapua'i whaatasi Lenei so sa. Mumuana fo'i ona mo le atura ngang whaftai, ma lo le lava papale. Ia, Manatu o lea lava ua Tatou tufi tau whao, whaamanianga o lana upu e pe o na ruluina mai, le sungai le li whaife au. Ia, le au nā le atua e pe o na iairita penanga o Lenei aso. Ia, tia uleava man whaalalo, ia, mo le tuailea ngang whaftai, po oi lava na mawhai o no Tatou Tapua'i whaatasi i Lenei lava i tuaso. Moana, mo le atu ngang whaftai lau sungai le li whaife au, Pastor Samuelu, ia ona o le soifua tapena. O le sa ili aia i le finangalo ma le upu o le atua, o ana fionga ele o se ngaruenga e whaingofie ma whaatumutumu lima i ai le tango o le tangata. Pe tai ia le lava ua matawina, ma mori mawina, ia, le ngaruenga sa ili, ia, ma le ngaruenga tapena. Pe ona whawhangai nai, ia lana whanau le soifua ma le ora whaaleanganga iso o se tawhao Lenei, ke lope ma Lenei larolangi e pe ono Tatou au mawai. Au maua fu isi havanoa i o e Tatou te whaalongolongo ai. Ua Tatou Omai le whaiunga, ua lele fo i le manu ma siana ia. Ia o le vi inga e vi iai le atua a ele o Tatou Tagata. Ia, ua watu fo i te talo whamanua, ia Samoa ma na whainga malo, Samoa na lua, malo tutu atasi, ia, man whainga malo tutuila ma manua, te nane fo i le sala lauai o Samoa, iso o se tafo le nei lalolangi. Ia, tuli matanga ulava, ia e talo sanga i la tūwhia ngai i ma le soifua te talo, ina ia mawhai lava o na launga tasia ta mawhanau o Samoa ta ape iso o se vaenga o le nei lalolangi. Tai nane, lo Tatou at nuu whaamuli mai i o Tatou tofi Samoa, i o le vi inga sili lea, i lo Tatou matai, ona o awa noa, ua mawhai, ona o Tatou tautua nai, lana a fio e ala i Tapua'i inga whaapenei. Ia, le mwhai foi ona a waturanga ng whaaftai e whaalau loa pea i lato i iai i au whai PCP ona o Tatou whaongaina, ia lato recordings, ia mo le mo Tatou vi inga, vi ia le atua, ia i lea whaamoe moe, ia Maia turanga uma. Ia, nā lolo lea masamatou leo, i le nāwa ia so whaamalu mai i whiau mga ruenga. Ia iai pea le mana o le atua, ia i whiau mga ruenga, le awhiangai i le nāwa ia so o loo whapea ona whaamalu mai i lo soifua masamatou. Ona whapena fu i lo sunga li whai whiau, ia man au whainga luanga tofi uma le atua, iso se whata Faitau langa, ia sanga whaatumuina pea o tou, lau tou utu e le atua soifua. Ma whaanganaina o tou, ia eala i le tautuaina o le whanau o le atua iso se tafa, ma so se vaenga o le nei larolangi, ia Manuia tele, ia Lenei so sa, ma ia le atua i ngā ruenga ua mawhai o no Tatou whaia, a ele o Tatou Tagata, ia soifoia, ia Manuia Samoa. Tatou whai ui le talo, le tuai, e te sila fia lo matou malosi, e te sila fia fo i lo matou tamu whai, e te sila fia lo matou loto nau nau, matou te fia ai ma feinu pe lava ia upu, alofa le ielo matou tama, tu mau mai pea oi ia te i matou le nei asu. Fa Manuia Samoa ma le lalolangi Atua. O fiufi e loa nganga Paia. Ia Manuia ngase le li ie. Ola le tangata ang sala. Ola le tangata oti le toto Yesu Keriso. Amene.